Kuangan doman benkun iki. Toleh. Nggih. Yen nemoni jegek lu pantas bener ngangon somak. Nggih. Iki becuk radan cocok. Sing cocok ya. Dan jarum plengeng andong dari. Bidang plengeng andong dari. Ya. Ayo. Lo, lo ke Sumosari mirip cingsap lo. Kinuku dan bener. Tahan ketemu, tahan masadu ajang, tahan kanti mia kan dipekan, ban lak, kenah loke pak sidong ngerawas lawan bener, kewalau kita jadi. Aku nama bener, beli dah kita. Oh beli ya? Nabli. Oh Kuda wani. Di kuda aja harga itu bani beli. Tadi mesti beli di kuda wani. Mar orang beli ngelesek haji kuda bani. Kini petekan beli deh ngerawas dari. Tudak. Jadi ken lu cari. Tudak beli dot kang ngangon adi soma ngangon kurana. Senja kalajak betek mut di rumah. Sing ada lenang kalajak ngitungin kesugian. Hitungan kesugian di kadang buncit. Wih lo udah kewa. Kalian nyai bersenggila kurana. Cang meragat. Bongga rago. Mau dia sakit. Ya. Mana nabi jino kan? Lo tuh ngomong pangliu. Uno apa? Maklum lah anda wanita, saya pun juga laki-laki. Apa sih keperluannya? Mengisi kehidupan demi bercinta berakat tangga ini masih kurangan cengenu. Kelaman bener, masih mampu ya? Nye si mampu. Jangan berisik masih mampu. Awak si mampu. Do main-main kene. Kalau maman beli abang-bangan tuh. Sombong. 24 jam sing merere. Kalau apa kan deh? Halo apa? Kalau cekcok. Cing ibu. Kain lo kata cekcok. Yo. Apa boleh tuh? Yang 5 ada tuh. Sertifikat tuh. Cuma konyangan. Aku bungkus kaca. Sertifikat tanah Tadi aku bungkus kaca di rumah apa? Sertifikat penting sana tuh. penting. Bukan. Jadi, mapan dia lulu. Betul. Dia mas-masa jadi mulai-mulai. Raja mulai-mulai nih dia ini. Ada muncul. Yang gua anak kau, emas. Aman keuangan. Itu laku di Jalan Sulawesi. Udah Jalan Sulawesi di Koinor alias Jalan Sulawesi. Nah dicoba pingin rumah saya yang kuampet. Nih. Makan waya jangan pe. Gede-gede. Anak keuangan dibalik. Hah? Keuangan dibalik. Macam gede kan? Makan aja. Udah jadi. Dia yang malu mas-masa dia tuh. mas-masnya deh. Yang dia nurak ben itu mana takal tawar. Oh boleh. Oh. Nih. Anu emas. Ani nyorok romong. Tuh mas dagang bakso. Tuh itu pemula. Udah dagang bakso deh emas. Kita getok kasih polo dulu. Boleh. Oh. Apa kau kaden? Oh boleh. Kalau Jangan mandungan, jangan mandungan. Nih yang ni bang. Ini nak bangkainya. Masa nak kelat. Kan caranya ngasuk. Kawan kakak kelat. Gelang perawang. nah, ini asik. Gelap. Canda jawabannya. Pejam. Po. Rumahnya panaan nih. Neng kalau mau ulang-ulang rimu. Jadi lu pernawan. Tuh sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Kan etar gede lu tuh. Oh. Lu lah lu jadi bang bapoy. Ini mas-mas nih raja mulai-mulai ada nih. Binaga penebus. Lah kagakon soma. Jadi gemak tuh. Dampilin tuh jadi kena ngadep kena hujan.
aja beli gani. Rokoke hong. Mangkin dumun. Gege. Yang sing pleh bentiang narke. Beli madan duit, beli wayang buyar. Benar, gege. Kan padak lah dengan raos. Merasa-rasa tiang beli, sapapan semua meklo. Beli kelawan yang tiang kecunduk ditedipeken. Beli, paudukan tresnan beli ni kapin yang tiang. Apa gue beli ngabo mule-mule buka keni. Suk seman tiang beli. Sake wala beli pengnawa. Ya nanake ngalih anak lo padet kedasarin ben kena padu tresno padu sih beli. Kewala sama yang pesan tiang. Tiang sing ada yang kena tiang bakal mesoma kawanin beli. Ada nih mule-mule buka keni. Apa madang mule-mule? Tiang sing presiden bakal nerimo beli. Ya dia pun tiang lacur dini di pedukuhan. Sakewala tiang sing ulat tapi nanar beranan beli nih. Apaan tiang ngalih soma? Patut nih kedasarin ben tresno. Seh tiang ikapin nih. Ibli mademu gitu tagon tiang pembeli nawan. Udah ini ini sing lo nerima tresnan beli ini kalau nggak mau cuma ajak hitung kewirian ini. Ini dah. Dia marah monto beli ngeraos, hadir lu kalau kalah kena beli nih. Jawab. Beli muani ada ini, kasar beli bisa, halus beli bisa, rasanya kayak gini. Nyak lawan sing. Banyak lo, banyak. Nak lengah beli ampur ayang tiang. Ya dia sonpeng lupeng pat beli ngeraos kapin tiang. Cuta tiang sing sido derimo tresnan beli nih. Nak beli anak lo nak lenan beli. Kita ditolak. Tukun bergerak. Nah, aduh pakai double. Mereka kata, dengan salah tampi, cutat beli paksida, mesomah lah ada. Baik bang. Kasih wayang dia, kan? Inan sugih kocak. Dong ngorowak sugih. Ini Jelemu sing lah rasa tuh. Apa mawinan gitu. Yang mondo abad yone wayang buyar kanthi mulai bang anak lo tuh aktif. Yang nganapan ajin nak lu. Patuh hobi kasnya patuh perjalanannya cara ubah. Nah, mapan pejalan ya cara ubah, yang sing pejalan ubah nangon mapas yo kan sing nyak ngresep apa. Ini makin. Bang. makin sampun sandang gelaran koyatnya nan. Rasanya iki hidukuh Siladri. Ideh tuan-tuan adang ni wayan buya. Siladri apa Suladri? Ay, yun, belum kesumasan. Ajak nulis.
kawan atosan. Ini. Yang sing belih ban-ban. Swejo itu sang yang ramu kawin. Melipat kan. Ponakan pemerajaan nunasi jering itu sang yang ramu kawin. Dumadak dumadik ajak mekejang kerang. Alhamdulillah selamat ya. Oh, dia tuh. Halus beli ngerawas benpok. Nya apa sih? Kalau ajak mesoma, mau widi widana dini di garang buncing, nya apa sih? Cai, wayan buyar cai. Mirip bongol pesan kopeng cai ne ya. Kengken munyen waken ini baru. Kadra sepeng lupeng pak waken mepeto waken mulai sing suka bakal mekuranan ajak cai. Nah, yang coba kita memutus kena benar le. Jadi peninggalan. Yang diceng ganti bakat kebajangan ye ikut semua sari. Wayan buyar sing lega dikenah ni tawan. Tulungin tiang beli made. Toleh jadi kengken wayan buyar. Yang ni kan melaksana jadi. Toleh. Jangan dah pedang kengkennya kata saya. Tuh beli tiang punya. Tulungin tiang mana? Tulungin. Tulungin tiang tulungin. LPD aliang. UED. Halo. Pakai ampat langsung.